лола рамзи зебоӣ ва ҳусну назокат мебошад. Парвариши лолаҳои дилрабою гуногунранг дар тамоми гӯшаву канори мамлакат як падидаи беназир ва бесобиқаест, ки ба чашм нуру ба дил фараҳ мебахшад. Асосан гули лола ва озмуни ҷумҳуриявии сайри гули лола баёнгари ватани наврӯзии тоҷикон буда, як рукни таърихии ҷашни наврӯзи оламафрӯз ва эҳёи суннати мазкур дар самти дӯст доштани табиат ва зебоипарастии мардум нақши муассир дорад. ҷавононро месазад, ки ин ҳама зебоӣ, ин ҳама ободиро қадр кунем, ба қадри ин ҳама бирасем, боз ҳам кӯшиш кунем, ки миллати тоҷикро дар арзаи байналмилалӣ муаррифӣ намоем. Дар ҷумҳурии Тоҷикистон 25 намуди гули лоларо вохӯрдан мумкин аст. Фестивали сайри гули лола имрӯз дар Тоҷикистони соҳиби истиқлол танҳо ҷашн нест. Лола як рамзи зебоӣ ва ҳусну назокат аст, ки дар атрофи он даҳҳо падидаҳои фарҳангии дигар арзӣ вуҷуд мекунанд ва ҳар бинандаро мафтун намудаву ба ваҷд меоранд ва ин раванд дар тарбияи завқу рағбати насли наврас таъсиргузор хоҳад буд. аз тирамои соли 2021 то баҳори соли 2022 дар ҳудуди ноҳияи исмоили сомонӣ зиёда аз 220 000 гулҳои лола шиноидем. баргузории озмуни гулҳо, сайри гули лола дар мамлакат ба густариш ва таваҷҷӯҳи аҳли башар ба илмҳои табиатшиносӣ равона гардидааст. ҳадаф аз баргузории озмуни мазкур вусъат додани корҳои ободонӣ, бунёдкорию созандагӣ дар шаҳру ноҳияҳо, ҷамоатҳои шаҳраку деҳот, деҳа ва маҳаллаҳо, ташвиқу тарғиб ва дастрас намудани таҷрибаи пешқадами гулпарварӣ, эҳёи анъанаҳои миллӣ, оммавӣ гардонидани суннатҳои беҳтарини миллӣ, ҷалби бештари сокинон ба корҳои ободонию сабзазоркунӣ, хуррамгардонӣ, баландбардоштани завқи зебоишиносӣ, фарҳанги шаҳрдорӣ ва сатҳи маърифати экологии сокинон мебошад. ҳангоми гашту гузор кардан дар хиёбонҳои шаҳри Душанбе аз ин хел зебоиёву боғҳои зебову фароғатӣ рӯҳу равони инсон дигаргун мешавад. мояи фараҳмандист, ки Душанбеи дилрабо ба шаҳри гулафшон табдил меёбад ва ҳар як меҳмоне, ки ба сарзамини мо қадам мемонад, ба худ рӯҳу илҳоми тозае мегирад. дар навбати худ аз сокинони пойтахт низ тақозо мегардад, ки ба қадри меҳнати масъулин бирасанд ва дар тозаю озода нигоҳ доштани шаҳри азизамон Душанбе саҳми худро гузоранд. طی سالهای آخر در دوره تشبث و تلاش‌های حکومت و دولت تاجیکستان در مورد تحکیم سازندگی و بنیادکاری و سهمگذاری در آبادانی دیار، همچنین جواباً با توجه و امتیازهای مفید به صاحبکاران و تاجران، رشد صاحبکاری خرد و میانه در برابر حل و فصل مشکلات و معمای اقتصادی با تأمینات هرچی بیشتری اهالی با شغل دائمی و زندگی ارزنده مساعدت می‌کند. مورد بهره برداری قرار دادن مرحله اول مرکز سودای کاروان پلازا از جانب جمعیت دوره مسئولیتش محدود راه کاروان در شهرهای خوجان غفورов و فعالیت منتظم 50 نقطه فروش مال‌های نیاز مردم باعث شد. در حدود مرکز سودای کاروان پلازا زیاده از 60 نفر صاحبکاران فعالیت می‌نمایند. شرایط حالت‌های ضد ساختار هم به پررگی به قاعده قانون‌های ضد ساختار جوابگوی می‌باشد. در اینجا یک عدد حوضی 120 کوبه آب موجود می‌باشد و یک بشکه‌ای که 30 کوب آب دارد، اون دائما و آب پر می‌باشد، ذخیره آب به جوابگوی می‌باشد. یادآور می‌شویم که عین حال در مرکز سودای کاروان پلازا بیشتر از 60 نفر تاجران فروش لباس‌های کودکانه و مردانه و زنانه را متمرکز گردانیده، همزمان فروش دکان پایافزال نیز به راه ماندند. بنیاد مرحله دومی مرکز سودای کاروان پلازا در سال جاری به نقشه گرفته شده است که باعث باز تأسیس جای‌های نوی کاری خواهد شد.